Tito piatim ngangam deu emeli batu. Te idon ini tulop pi ngigum emeli papindup tip ngio arlak lai hajar cibenai. Arlak lai hajar. Jadi ini yang alum. Ngai lum ku kerja charitable fund. Nomor bayi kudim jonga di betray office te somehow we manage. Tiada kali yang jongaru ngala contribute manusia. Silang mo ngatu boya tu hok be silang ala ai ban mentarungan ai silang dia mendai dekat pisatu kadai naga tulok MLD kila lu kejengkem tua ba balai bawa lekala kedua be balai bawa sembur uya tu khana sarong yang tang ya tak sekolah. Teka dia kan apa ngaya tu kah hok tu pai ba tengah ngam tip la ka mong ben sim jono ngam tip. Dengan ngaya tu kah hok pakai sekolah tu buron rupa dia melengi yo. Te ngahi ngasob dengan kena baca mendai tengah tak sekolah. Laka di sinayane arnayane sekolah nak kasalak lagi kururu ka bade jumpa ba te kan le yung ngakran ya kah hok. Te la kalau ngono ka jipun wit giwei tengah nganong gumna. Nasi kalau kejeng tut lah kejeng penmong ya diwe bagang perbenar tak sekolah. Dia ngatang dengan ya tu modal lu kibawang ba, mo kia meli kibawang ba. Balik ya tu khana tak sekolah. Balik pun berapa dia kata harus pasan sekolah. Dia kan pergi pai ba bagian syai. Kalau ba mo kini kia meli kibadang lesi dah kini kini ski perbenar ya kata harus pasan sekolah. Neringan lagi ni tu ipi kan go report jung office ke tri jong Hangne karena ka beli skim begiong ka SUWP kamu ni hasorong yang ka Special Urban Works Program ka baki aibek ars pasan pokpur aka ka siti jaw meli bon putrekam ars pasan polak sorry here in Begalia it is your choice you can eat snakes we eat dog I used to eat dog when I'm young now also just 2 months back my friend he sent me 1 power dog meat I eat nicely with my wife. So what? So yeah, it's not good too. Why suddenly you ban? You cannot force. It's your choice. You want to eat snake, you want to eat beef. It's your choice. It should not happen. I will stand. I will stand firmly. Here will not happen. As far as Basan Morris is alive, I'll not ban. This is an independent state. We can eat snake, beef, scorpion, insect, whatever we like. Eat, enjoy. Christmas is coming now. We enjoy Christmas. Eat everything. New Year is coming. Eat everything. No restriction. Let us enjoy. Happy Christmas in advance and Happy New Year in advance. Thank you. You see, I'm here today as a BGP Sunbor. So my BGP style of function is different. So in Assam, the style of functioning is different. Here is a BGP Sunbor. Ila keren gini kinong yalam lagi seng bapia lah tuan ha. Kejat bener. What perlu kam bakala ini kerja bener. Lar piong jaj bener yo. Kumbla keren kinong yalam ni naik dengan lu pensiun baru si RP rung ya kerwet. Ni badan nur. Mo ba ben. Dia ngasoban ong ba ngasoban ai kublai. Ya kini kiseng ke pengidon, bat ngiyang ko mengiyang mentah, deka platform ka ba ay kiseng mahal. Dia ngakan mga yo farewell hapo mulai nong kuar hadian bakalawan kejengkot pada jele MDC no, sedang kan kedai sebab kena besar, tu kundai pulai ngap resign no, ya ay ka farewell, ya nga. Dia itai di ay ba ngiyaban biang ladang don hang nuru, ladang idon hang nuru kan mau kagantian jadi rio what misuse ya ka lagi neki hespa buan bantiet ya ka bot jom hiki pat ba kubalong bentam deishu banjiet ya ki business man ya ruspa jiet ya ki balaban trei ba i ji jaje rio dun sim ban superon kambak laga akapo aran sana election borok i parti ba i jaje rio lo ndala jopat mentaki dia jadi rio lagi
kumne suya kumne hake at the end of the day mong pareng ya kendo final baru CRP dia kade hakti jong pi ba lempa jong pi nang ne ra ba kubor ban sawa syukur kari kasi janji ada di nang ne be ya kada kaya spa kapan kayo rupa na Giant Hills kawan ya tit boot spa boy kaya job lot lara pimpat kela ban percaya kipat ba tang pelong menting rupi pa ba haba piyang ma pi ba mendai so bani yang tang sekretariat yang so ha unu menwan kena election ki hes pa wat sa sun pelong menting rupi jet bay utrai sinong to ya per kasnam te play ihi daki kibat ke property bagi don jing don jing em ke bagi don mendai bagi don tang hapo state la jong karisot lajong ladon sadu cepo foreign country ru te hang ne kalong ba hakapor election pat kiwan ban BJP di surjing ruai ke babang kiwan ban the de pisa kiwan ai de piknik wan ai de DJ telah pingop ya kata kajaj beli ujungi ngin haban fees ya kana ka problem junom te gidon kami ka sorkar ko belakren di ba emang litan gidon kami kerja ada ke sorkar ke bakut ke ban ya trail lambat pi tekini di ba ngam sim ya kapur tengah hang ne ngayeng bat pi walang ala long politician ru nrei ke bersim jonga ngam juklet di jatun ru bat ngan ya thu ya pi ton bok bu blei upan khai nga laban pilai tiap hi ladam dai badon basungguar halaban kan mau ke generasi kaba ki dekhar kilaban le klem bisa ngalaban pelim yang muncul kita pilih ujung ubala file case ya kan discount sel dicok file case ke discount sel lembaga kata NTYU with the vision ban abolition of power and function juga diskonsil na buat ke municipal area ban pelong ke regular election municipal na long ke election municipal kamut 80% ki de non tribal ki ban long ward member ki file ki sa po supreme court ba ki board juga diskonsil ki dorbar sunong ki second thai sing samla ki menurut don board so apa municipal area utau don pada dan di president of the NTYU mengalasyor untuk buat silong klub dia nak kadau nga solan ladam don su ubas buar halaban yo Emily kasih ku be batanya ya tu ipian aku buat diperang di banyaro di ban ai ya ka jingduai markel yang kenang ba kumah kada kaca kalong berito piele election para kasih ngahang teh nyupusan larusan de ngandor kat bebapi kiseng bahalang mendai bapinran dina ba sumber di polisian yo kot sop ya Kicu ki isu benadu kiri seng bahalang kiliran ki bala keren hang de mo batitos kiri isu khot sop kini som discuss dan kamanya ra chu jing thia mudi ru nya ra ba deto nama kadang don program te ngasuya nagaliang mojonga de gaji hikai hi tolong ba kepada kamne jing tuai ban chua hadir menglaki na dia ngeduai bahasa dia ngeduai dan pedang sa ke ini dan kamu ke ngeduai markel yang muat dan kalian luar wakil bok brand ni bar bawal badrani perlu mo ala sini dan agak sedikit mina de dia don kaki dia trade de warra ini issues kepada national government ngahi at my level marwai ngan suatu pinga marwai cedeli ikam do ite
ngade mjudan te bangade u BJP batanga yolat abandung tengah yakran ni hai buar pijui hai buar lunli BJP melinga prasang hi tangba ndaya bun tingu yasngam yang arum yasngam te to piatim ngam de meli batu te idon ini tulop pi ngigum yemeli papindup tip ngio arlak lai hajar cibenai arlak lai hajar jadi ini yang alum ngai lum kum kerja charitable fund nomor bayi kudim jonga di betray office te somehow manage te nakali yang jongaru ngala contribute manusia silak mo ngatu baya tu hok be silang ala ai ban mentar ngan ai silang te mdai naga pisatu kadai naga tulop MLD tak boleh sibun boleh jadi stand kurku ini baru aku boleh